जोजोलपा जी रेशमी महार्जन जी चाहिँ नेवाभाषा सम कलाकार न ख थौकने चाहिँ जी स्कुले डान्स सेना चना छौ चाहिँ नेवा किन्डर गार्डन स्कुले काठमाडौँ नेवा किन्डर गार्डन खुसीबुले अल छौ चाहिँ ओपन हाउस डल्लुले वाला जी चिए रिनी बोले ख जी जब कि 9 से 10 क्लास से वन बोले अबले चाहिँ जी 15 रनिङ जाछौ बोले अबले चाहिँ जी पिन्टुना फिल्म फर्स्ट मुभी ने हव जिउ चाहिँ अहिले अबले चाहिँ जी मिटाउ ख फर्स्ट मुभी चाहिँ जो अथे 15 रनिङले चाहिँ जी मिटाउ ख ओके ल एकदमै रमाइलो एक त फर्स्ट एक्सपिरियन्स ख मलाई अहिले जिता चाहिँ एकदम रमाइलो लैजु जेस सुटिङ त यो गयो जी अहिले गेना चाहिँ थपिन्छ सिक्यो गेना चाहिँ एक्ट आयो मलाई वो चाहिँ जी धक्को अबले चाहिँ जी वो भिन्तुना मुभी न चाहिँ धक्को जी चाहिँ छियानाका वो हुँगा चाहिँ जी इहिपा धाउ मुभी मिता नेवारी अहिले वो हुँगा न जी तिन्तिका महाविकले मिता एकदमै पाथुके चाहिँ एकदमै यो कोही पा छ जस भिन्तुना धाउ मुभी चाहिँ छौ पुलाउ स्टाइल कहानी स्टोरीले याना मिटाउ ख जुन चाहिँ आथो तिनटिका धाउपछि चाहिँ एकदमै मोडर्न स्टाइल यु मलाई पासा पिन्न प अहिले स्टाइल जुले चाहिँ एकदमै फरक दुथुके चाहिँ प्रविधि नि चाहिँ स्टोरी ताको धक्कै फरक का जियोस् जिता चाहिँ सबैभन्दा बाला भिन्तुना नपाला एक त अलि तिनटिका न एकदमै बाला दु मलाई धक्को ऑडियन्स पिन्छ चाहिँ एकदम बाला दैत दिउ वइ जुले न्यूली बाला लेवन बले भटी चाहिँ जेस मनु त्यसमा याद चाहिँ यान्छ ए थो हिरोइन मला थो टिभी वइमा मला ल्या चाहिँ तैदी मला फरक चाहिँ जुका जेस अथे लाइफ हो जेस कलाकार लाइफ चाहिँ चेन्ज चाहिँ जु जेस थुली जुइ दै नेवा त्यो लागि अझ आला झन् गुली इम्प्रुभ जाचौँ थयो नेवा च्यानल त गुली वइ चौँ मला वइ जुन जिता एकदम खुसी जु जिता थयो नेवारी लाइफ छिने यदि जी कलाकार मजु खसा चाहिँ जे अथे पहिला चाहिँ डान्स आई जुने चाहिँ जी डान्स टिचर जिउ ख तर आना जी जिआए चनाउँदु यो पा म्युजिक भिडियो त हामीले जिसन 2 दिन से 3 दिन तक जी जिता एक त यो हार्ड वर्क क्यामाली म म्युजिक भिडियोले चाहिँ जुन कि जस एक्ट या त तर यो अछि जी म जुन कि मुभी जी बेले चाहिँ मुभीले यो ता हग स्टोरी जी जिला एक त यो शूट या माल मलाई वइ जुले चाहिँ यो पा ओसाना अझ न्याने वन तला अझ थोसाना बाला कथा पिन्छ इम्प्रुभ याना मलाई आज पहिला सिवेना आज त गुली अफर वइ चौँदु म्युजिक भिडियो अथे त मुभी त अफर वइ चौँदु अझ थोसिबेना थमेसा या फुपटी चाहिँ बालक यास चाहिँ उके चाहिँ बालाई थिन्छ एकदम दु जिता चाहिँ कि मम्मी ड्याडी न सपोर्ट यान्दी जिता वनि मत आसे तैदी म जुन कि गुलसियाला ब्याया गा थे वन मजु अथे वन मजु थे जी एजी रा तैदी तर अथे चाहिँ जो फ्यामिली चाहिँ मर जिता मम्मी ड्याडी पिन्छ ओके सासु बहु सासु माना चाहिँ ए तैदी म जेस वनिमा यामा छके दुपति कला छ के नि फेकमा मलाई जेस ठुके वन मजु छ थे या मजु रा चाहिँ अथे छे पना चाहिँ दि मक्का जिता एकदम बालाउ चीज खन छ थोला छाता सा चाहिँ यहाँ जिपिजको जियाला मजिल नि त्यसैना हाना नुनुपी वसाला अझै जिम्तै प्लस पोइन्ट टेक लगे जुका जिता चाहिँ पहिला न्याउन चीज त कम्प्रोमाइज याना चाहिँ यान्चनी जस्तै लाइट सिस्टम क्यामेरा आयो आथौँ कने क्यामेरा नि चाहिँ हरेक चीज त चेन्ज या वइ चाहिँ गला मलाई वइ जुले चाहिँ एकदम बाला ना वइ चाहिँ जिता चाहिँ ठिकै रहेछ जिता सुइला थ कि थोए जक चीज लगे जुसला झिसला छेन चले त थाय थाको वैसाना एक्स्ट्रा ला या माथे लैछु मला जुन कि वइ जुली चाहिँ जिला थे ख ठुके चीज थो फिले लागि ज्यान जी एक्स्ट्रा ज्यान जुन जुली चाहिँ जिता आयो प्रब्लम चाहिँ म लो मंकी ब घटनाला मजु छ चाहिँ एकदम भिल मास्टर फनी टिप्स चाहिँ दुका जुन कि जिनी थो भिन्तुना सुट एन्ड चनौले अबले चाहिँ जिपी सुटिङ एन्ड चनौ अहिले अबले चाहिँ भिन्तुना दिदी मम्मी वे चाहिँ जो वो फिल्म भिन्तुना फिल्म चाहिँ मम्मी ख अहिले वे गर्न चाहिँ जी चाहिँ गोङ्गाको सयङको जी अहिले अबले चाहिँ वे गर्न चाहिँ अहिले जी चाहिँ वो गोङ्गै छनेमा र्या चाहिँ जे खोइचौ जे जिम हस्बेन्ड त नकि मको जिनेमा जुको सख र्या जी लना चनौ जी बेले अबले चाहिँ मम्मी चाहिँ भिन्तुना दिदी मम्मी चाहिँ अहिले छन् त वो छुदै के वो गोङ्गा छु छ नि पुना थपाजाको जी न्यापन तै मको बडी जी छन् त खसियो छ ढ्या माथा खसियो निप्यो त अबले चाहिँ जी अबले चाहिँ जिपे एकदमै सुटिङै यामा फेको नि लागि जब कि खेबले थे निलबोस मिखाला खोपी धरधरी होगा अबले चाहिँ वो टाइम चाहिँ जिको ब्ले लोङ मके म फस जुन कि वो सुटिङ जुबले चाहिँ ठुल्ली निकल के थपले वो टाइम चाहिँ जुन कि छ ढ्यामा चाहिँ निप्यो त अबले चाहिँ सिक्के डक्कै वारबार निक वो सुटिङे चाहिँ एकदम वो चाहिँ एकदम लो मंकी म फु छेन ख
एकदम सपोर्ट है छादा संजू एक तो फर्स्ट मूवी जुल हो अनि एक तो फर्स्ट याना बोले दक्षिणा हो एकदम पाला जुन कि जिपी चाहिँ मजाले स्टाइल यो स्टोरी हो मचाए तिनी मजाले ब्याजीपट्टि स्टोरी हो कि चाहिँ अनि जब जिन मचाए तिनी अबलेला जो अलि फर्स्ट फिल्म न जुलले अबले चाहिँ दक्षिणा माया यान दिला दक्षिणा एकाना दिला फिल्म सो पिसन दक्षिणा माया यान दिला एकाना दिला अकेले जिता चाहिँ थो क्षेत्रले वही बोले अकेले जी के याना न योको जे ठाउँ थे लगी जुका थो फिल्म याना चाहिँ बिन्दु नाम मुभी याना थो खास कारणला जिनेवा त्यसमा याना है जुथे जसु छादा एक त बजेट याना ज्याचनी गब्ले छुदाई व खास चाहिँ जिनेवा नेवा त्यसमा याना अझला यो कुई प्रोग्राम त ज्याचोलीला अझ थो मुभी सो त यान चौधुनी हरेक वर्ष वे जुली चाहिँ आला अभ्यासको उली प्रब्लम दुथे चाहिँ मचो पहिला सिने चाहिँ जिनेवा त्यसमा मिले ज्यायामा मलाई जिनेवा त्यसमा याना सोटेमा ल अलि सोते जिनेवा पिन्दा तता के पि मा बा पिन्दो को जाया टिकट ल्याना अलि सो जावसा थोला इम्पोसिबल ड्रीम हो एकदमै थमिसा केयरफुल ड्रीममा मलाई गुली मनु त दको बालाई थिएन मरु गुली कि गयो पि मनु गइसनी गुली क्यामेराम्यान त गुली गयो पिन्छ गुली डाइरेक्टर गयो ज्यासनी वल थमिसा ठिका थपिनसँगै थै टुटी थ दलिङ्गाला थपिनसँगै यामा वला मनु मसिका वे जुनी एकदम बी केयरफुल भएपछि चाहिँ बी कलाकार नि त एकदम स्पेशली चाहिँ लेडिज पिन त एकदम छादासा थयो टिभी याना इन्डिजिनियस टिभी थिए याना नेपाल मण्डल हरेक नेवारी च्यानल नेपाल मण्डल मलाई त को च्यानल त चाहिँ दतै माथे लैजु छादासा ठुके याना नेवा तेउ नेवा ख्याले छु ज्याजौँ गे ज्याजौँ छु होइ चौधु गे वन चौधु ऐ त को सिउ जुली चाहिँ दत टिभी च्यानल चाहिँ माथे लैजु नेवा टिभी च्यानल वे ख नेवा कलाकार नेवा पत्रकार नेवा च्यानल ऐ त को जमाया दिएछ मलाई ठुके छिकपिनु माया एकदम इम्पोर्टेन्ट ख जिन त छिकपिन माया दिल दासा पो छौ चीज बनी जुइ तै थे लगे जुजी त चाहिँ मला छिकपिन माया मतिना याना दिसा उले ख जीगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या छिछि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाल